bagcotshwa basebandleni nelibandla lonke egameni lika Jesu Kristu. Amen. Lome phambi kwenu ngihlakanipho sibonga kaNkulunkulu ngisindisiwe ngiyamthanda Jesu. Amen. Hallelujah. Ngiphindze futhi ngibonge lelithuba lenginikelwe namazulu ukuthi ngidoma phambi kwenu kube ngimile uNkulunkulu amsebenzisako namuhla. Amen. Ngaphandle kokuchitha isikhathi bazalwane sidwa evini lethu la namuhla sihloko sanamuhla sithi livi labani wena lolalelayo. Amen. Livesi lethu lesitohamba ngalo sitolithola ku Romans 12 verse 2. Amen. Romans 12 verse 2. Ningalilingisi lelive kodwa kuqulwanike kuthiwa kabusha kwengqondo yenu khona lithe kwathi kuhlolisisa lobo lokuyinzando yaNkulunkulu nikwathi lokuhle nalokumukelekako nalokuphelele. Livi lakho baba nasekuseni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu ogcwele khuluma ngalo babe kungamunye nangamunye babe egcwaleni lika Jesu Kristu waseNazaretha ntwana wakho babe mbiyele egcwalise akhulume ingonyuluka baba esekhaya izulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Bazalwane lesihloko lengikhuluma kuso namuhla ngisikhethe ngoba sibantu sesisuke salahleka kakhulu ngoba kunema voices lamaningi laphilayo emhlabeni and lamaningi akhona sichele kuwenda ukuthi akhulume kakhulu ukudlula uNkulunkulu. Amen. So sibantu sinebangani bane voice. Amen. Sine social media, i-social media ine voice. Amen. Sinemndeni une voice. Amen. Sinabotishera bantu labasha banabotishera esikoleni botishera nabo banema voice. Amen. Sekuba nasathane naye une voice. Amen. Sekuba naNkulunkulu naye une voice. Amen. So umbuto lomcoka namuhla ukuthi thine njengoba siphila ngiphi ivoice lesiyilalelako. Amen. So sibantu into letiningi tiyasinqoba ngoba sikhethe ukulalela ama voice la wrong. Amen. Kunebantu labasha lebaphuma endleleni ngoba balalele ama voice la wrong. Amen. So i voice ngiyacabanga lesilimata kakhulu ngilele thumelwa ngisathane. Amen. So ku Genesis sithola Eva na Adam basengadini yase-Eden. Amen. So sathane uma afika engadini yase-Eden akafiki watshela Eva ukuthi akayindile, kepha ufike wambuta umbuto wathi nje uNkulunkulu ushido gcobo ukuthi lesihlahla ngasidli. Amen. So sathane uvamile ukuthi into makafuna ukuthi uyena akakutshela yona direct ukuqala la ngqondweni. Amen. So ingqondo kuba ngiyo levamise ukukhuluma kakhulu konke lesikwendayo qala engqondweni. Amen. So sathane uyafika kuwe athi uNkulunkulu akakuthandi, batali bakho abakuthandi, bantu lohamba nabo abakuthandi. Amen. So lokho uma atokutshela ukuthi umndeni wakho awukuthandi wena awukakuboni lokho, mara the fact ukuthi uqala ukukholwa so uqala kuba nenkinga namako wakhe endlini yonke into lemako wakhe akuthuma yena sobona ngathi imako wakhe yakuzonda enayo ukuthi imako wakhe yakuzonda ukhethe kulalela le voice lefike engqondweni. Hallelujah. Amen. Uma siqhubeka sina Gideon eBhayibhelini. Amen. Ngicela make Bhembe ungifunzele Judges 6 verse 12.
6 verse 12. Kwathi ingilosi yaSimakade nayifika kuGidiyoni yathi, Simakade unawe, qhawe lenemandla. Gidiyoni waphendula wathi, kodwa mnumzane, nangabe Simakade anathi, konke lokhu kwendekelani kithi? Tiphi tonke temangaliso takhe? Bobabe laba sitshela ngato, nabathi Simakade akasikhuphulanga yini wasikhipha eGibhithe, kodwa manje Simakade usishiyile wasinikela etandleni temaMidiyani. Hallelujah. Bazalwane lana sithola indvodza lekungiDiyoni. Amen. Ingilosi ithunyelwe uNkulunkulu ukuthi itshele uGidiyoni ukuthi uNkulunkulu unawo. Hallelujah. Ivoice lebe kumele ngabe Gidiyoni uyithethe wayifaka enhlitweni. Hallelujah. Kuthi ngempela uNkulunkulu unawo. So Gidiyoni liphutha lekalendako kumquestiona kuNkulunkulu. Amen. Lama question lesekade buta wona sekaqhamuka khona la kule ngcondo. Hallelujah. Sitha sifike kuGidiyoni safaka kwesaba. uNkulunkulu kuGidiyoni wabona umncobi lomkhulu kakhulu. Gidiyoni kuye bekatibona amuntu longanamandla. Hallelujah. And hayi ukuthi Gidiyoni azatibone anganamandla ukuthi into lebekayati le sitha lesifike samhlebela kona. Hallelujah. Kuqhubeka eBhayibhelini kunedvodza David. Amen. Story sa David ngisithanda kakhulu. So David uma akhula ubhuti bakhe bemamtshela into letiningi kakhulu, bamtshela ukuthi akasimlutho, angeke ayente lutho empilweni. Amen. So David lama voice lawo akazange wawalalela. Hallelujah. Ngiyacabanga uma aya kubonana naGoliath. Amen. Bakhona abantu lebe bambuka bathi nje lona amfisha sona angalwa njani naGoliath. Hallelujah. Nje lona amfananyana sona angamelana njani naGoliath. Hallelujah. Kepha David bekavisisa ukuthi livi laNkulunkulu likhulume naye. Hallelujah. And naye waphinza wayenda indolo ekhulu wambika kuNkulunkulu wathi kulomfilisti ngegama lika Jesu namuhla uyanqotsha. Hallelujah. So letimbi letiningi letendeka etingqondweni tethu ngalama voice lesevako. Hallelujah. Adzinga ukuthi thine sihlale kuNkulunkulu. Amen. Uma umuntu lomusha. Hallelujah. Uma utohlala eBhayibhelini uthandaze makumele uthandaze. Hallelujah. Ngila utokhona kuthola khona lwati lokuthi uma ufika indolo leso engqondweni uNkulunkulu lokhulumako noma sitha lesikhulumako. Hallelujah. Ngoba sinebangani. Amen. Umngane angafika kuwe athi namuhla sifuna sijike ngala kiwa khona. Amen. So uma umuntu lothandazako uyatibuta ukuthi njengoba lo mngane athi siye la siyayoyindani la. Amen. So uyathandaza uma kuthi kumele uthandaze ukuze ukuthi ube sure ukuthi la kiwa khona kumele sithandaza. Amen. uNkulunkulu utokuphendula. Hallelujah. Amen. Il-point lami lesi4 ukuthi uNkulunkulu ukubita ngalendo lekafuna ukuthi ube ngiyo. Amen. Encwadini yaMateyu 16 verse 8 sithola kuna Simon Petro. Amen. Jesu wabuka Simon Petro wamtshela ukuthi wena ungiPeter. Amen. Peter usho ukuthi ulidwala. Amen. So uNkulunkulu unemacebo lamahle ngathi. Amen. iBhayibheli liyakusho lokho. So kuya ngathi ukuthi siyadibuka yini ngalendlela uNkulunkulu yena lekasibuka ngayo. Amen. Uma uNkulunkulu athi mine vele kumele ngishaye ikeyboard. Amen. Mine ngiyadibuka njengemuntu yini lekumele ashaye ikeyboard. Amen. Uma uNkulunkulu athi wena namuhla kumele ube ipresident, wena uyadibuka uyipresident na. Amen. Tonke letinto leti leNkulunkulu asithembise tona tilahleka ngoba sesinema voice lamaningi lakhulumako. Amen.
and lama voice makhuluma sichele kulalela wona kakhulu kunokulalela uNkulunkulu. Amen. Ku Isaiah 55 verse 11 lithi, so is my word that goes out of my mouth, it will not return to be empty. Amen. Says na Joshua 1 verse 8, it's keep this book of law always on your lips, meditate on it day and night. Hallelujah. Lokho uNkulunkulu usitshela ukuthi uma ungahlala evini lakhe, amen, uma ungahlala evini lakhe, tonke lezinto lesikhonfuzako sibani labasha nebantu labadzala, amen, angeke disithathe, amen. So umuntu ubangile akholwa ukuthi ungiko, amen. Batali bavamile kubaqalekisa abantu ababo, amen. Umtali akubuke athi wena vele usigebengu, amen. Elethine masifike esontweni bathi hlonipha uyihlo nonyoko, amen. Lokho kuphinze ukushayema ukuthi uma umntala wakho athi vele wena usigebengu uyamlalela vele, amen. Utomlalela uhambe uyotshontsha ngoba uyathi ukuthi lamagama aphuma emntalini wakho sho ukuthi vele lento lekayikhulumako uyayibona. Uma umntala wakho athi wena vele usitsawa vele utohamba uyotsawa, amen. Uma thishela esikoleni athi vele wena usidumo vele nawe udotiva usidumo. Hallelujah. So Proverbs 23 verse 7 lithi, for as he thinks in his heart so is he. Hallelujah. So lokho lesikholwa ngezinhliziyo zethu kutoba ngiko. Hallelujah. Lokho lesikulalela ngezindlebe zethu sikholwe kutoba ngiko, amen. So senivala bazalwane, namuhla umlayedo wami uthi lingemuva lakho alisho ukuthi wena ngwebani, bangani bakho abasho ukuthi wena ngwebani. I-social media leli sesiyilalela kakhulu ayisho ukuthi thina ngithi bobani. Hallelujah. La uhluleke khona akusho ukuthi wena ngwebani. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngiyabonga.